Hello ក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើ Python Programming Part 2ហើយការពី Part 1ខ្ញុំបាននិយាយខ្លះៗទាក់ទងទៅនឹង Python ថាយើងប្រើ Python ដើម្បីធ្វើអីហើយយើងមានទាក់ទងទៅនឹង syntax នៃការសរសេរ code Python មួយចំនួនតូចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកបន្តមកទៀតទាក់ទងទៅនឹងវីដេអូ Python របស់យើងសិក្សាទៅលើ Python Programming របស់យើងតោះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅសាច់ការរបស់យើងមេរៀនរបស់យើងវិញអញ្ចឹងការពី part 1ខ្ញុំបាននិយាយហើយតើតទៅនឹង syntax មួយចំនួនហើយនឹងការប្រកាសអាញាត់ការបញ្ចេញតន័យការ store data store អីដោយការប្រើប្រាស់ variable ប្រើប្រាស់អីអញ្ចឹងនៅវគ្គនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយទៅនឹងការ input តន័យ output តន័យហើយការ input ដោយមិនប្រើ type របស់វានិងការ input ដោយប្រើប្រាស់ type តើវាខុសគ្នាមិនខ្លះចឹងថ្ងៃនេះយើងនិយាយទៅនឹងការ input output បញ្ចេញបញ្ចូលទៅន័យដែលយើងអាចរ៉ាន់ទៅបញ្ចូលទៅន័យតាម console បានហើយបញ្ចេញបញ្ចូលមកទៅមកបានអូខេតោះអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងទី1គឺខ្ញុំធ្វើការ clear នេះចោលសិនណា clear ចោលសិនណាអូខេតោះទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងរ៉ាន់កូដទៅនៅលើផ្ទាំង console របស់យើងគឺគេអាចបញ្ចូលអីបានឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យគេបញ្ចូល username អញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរកូដមក username ស្មើជាមួយនឹងទី1យើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង keyword ឈ្មោះថា input អូខេ input ហើយអញ្ចឹងក្នុងមុខកញ្ចក់នេះក្នុងនេះសញ្ញាចុច2នេះនៅក្នុងហ្នឹងនេះក្នុង double quote ហ្នឹងយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលអីមួយដើម្បីប្រាប់ទៅអ្នកបញ្ចូលតំណែងហ្នឹងថាកន្លែងហ្នឹងបញ្ចូលអីឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្នាយើងមើលសិនណាឥឡូវតាមយើងមើលសិនខ្ញុំបើក terminal មកអូខេតោះនេះអូខេកន្លែងហ្នឹងបានថាយើងអាចបញ្ចូលអីបានប៉ុន្តែហេតុអីបានចេញមកអញ្ចឹងយើងអត់មានអីប្រាប់អត់មានឲ្យគេបញ្ចូល username បញ្ចូលអីចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងប្រាប់គេថាតើយើងត្រូវបញ្ចូលគេអ្នកបញ្ចូលត្រូវបញ្ចូលគេបើមិនយើងអត់ដាក់អីទេទៅចេញមកគឺអត់ទេស្អាតទេអូខេអ្នកបញ្ចូលអត់ដឹងថាបញ្ចូលអីទេអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជា guide ផ្លូវមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលគាត់ប្រើរបស់យើងទៅសេហ្នឹងគឺគាត់ដឹងថាគួរបញ្ចូលអីគេអូខេខ្ញុំថា input username អូខេឥឡូវ run code មកបងឃើញ input username អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបញ្ជាក់ថាតើត្រូវបញ្ចូលអីអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថាបញ្ចូល username ដាក់ថាចនអីចឹងទៅអូខេបញ្ចូលបាននេះប៉ុន្តែឃើញ result ចេញមកក្រៅវិញទេអូខេអត់ឃើញ result ទេមូលហេតុដោយសារយើងអត់តន់ print វាចេញមកក្រៅណាអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញ result បានយើងធ្វើការ print មកអញ្ចឹងរាល់ទិន្នន័យដែលយើងបញ្ចូលនៅក្នុង input នេះយើងបញ្ចូលមិញបើយើងបញ្ចូលទៅគឺវានឹងចូលទៅក្នុង username អញ្ចឹងយើង print username មកចេញរបស់ដែលយើងមកបញ្ចូល username run ណាដាក់ថាចនចេញឈ្មោះចនមកបាត់ហើយអូខេយើងឃើញថាចេញចនមកអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថានឹងគេទេអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេបញ្ជាក់ប្រាប់ user បន្តិចទៅដាក់ថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាឈ្មោះអូខេ user name អញ្ចឹងចុច2វាមុខមកឥឡូវ run សាមើលចនហេ user name ចនអូខេអញ្ចឹងយើងបានយកខ្លះៗទៅនឹងការ syntax បញ្ចូលទៅនឹងឈ្មោះហើយចូលអក្សរហើយអូខេតោះឥឡូវយើងសាកយកមកបញ្ចូលលេខមកបញ្ចូលដែរអត់ h ស្មើជាមួយនឹង input អូខេខ្ញុំថា input h អូខេហើយបញ្ចូលយើង print ផង print user name អូខេកាបៀសមួយមក user name print មួយទៀតខ្ញុំដូចជាអត់ដឹងថាបានប្រាប់ហើយឬក៏នៅទេយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង syntax f ជាបាន f ហ្នឹងគឺ format string យើងមិនចាំបាច់ទៅសេក្បៀសឲ្យមិនសេខាងក្រៅទេឧទាហរណ៍ថាបើយើងមានតទៅទៀតយើងទៅការក្បៀសឲ្យចេញក្រៅក្បៀសឲ្យចេញក្រៅទៀតអញ្ចឹងវាអាចនឹងរៀងវែងបើសិនជាយើងទៅសេ format string ក៏បានដែរថាដាក់សក់ f ពីមុខមួយមកប្រើ single quote ឬក៏ double quote មកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា h អញ្ចឹងយើងចង់យកឲ្យគេ h មកប្រើយើងអត់ចាំបាច់ចេញទៅក្រៅក្បៀសអីចឹងទេយើងប្រើតែសញ្ញា sleeve bracket មកទៅសេ h បានទេអូខេយើងធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងតែទៅនឹងការប្រើប្រាស់ format string យើងអាចសរសេរបានពី3របៀបសរសេរបានមិនក៏បានដែរអញ្ចឹងវិធីយើងងាយស្រួលប្រើនេះក៏បានណាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងរ៉ានណា username ចោលនេះអញ្ចឹងទៅ a19 អញ្ចឹងទៅ input output បានធម្មតាប៉ុន្តែករណីនេះបើសិនជាខ្ញុំយក a នេះទៅបូក a ថែម a បូកជាមួយនឹងលេខ1អីមក a ជាលេខទៅអត់យើងបញ្ចូលជាលេខទៅអត់អូខេចុះបើយើងរ៉ានណាចន19ដដែល enter ពង h error h វាជាអក្សរភ្លាមចុះយើងបញ្ចូលលេខតើមិនគេថាវាជាអក្សរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដឹងថានៅក្នុង Python នៅពេលដែលយើងដាក់ input បើសិនជាយើងទៅសេ input ទៅទេចេះរាល់តំណែងរបស់ចូលមកគឺវាបំបែកជាអក្សរទាំងអស់
thế lấy đâu bằng bốn nè đây nhưng mà phải châu nè cứ vì mình men chỉ lấy cho tên là bây giờ sẽ input thòng bà đàn chém vì nó bằng bài lấy những cái chia so ba thay chẳng cái chặt tục tại string là chúng ta sẽ input thòng bà đàn chạy vậy cho phương mạch bạn riêng ai bị châu tới vì nơi chỉ lấy là bỏ đàn màn ok chẳng đâm bây ai bị châu tới ở vị trí chia tầm tung lấy thòng bà đàn bán cư dương bị chạy thay bởi vì tha cái này nó cư dương bị châu sẽ kề bị châu chỉ bật hay lấy cốt từ phía lấy cò soi dần từ chẳng nhóm chẳng bị châu chỉ lấy cốt nhóm ta là integer nè integer chắc chúng ta thả integer int nó integer hay tao mà tiết chúng ta thả input này cái này nè tao đấy ok ta làm sao mà chọn đọc buồn thế những ai bốc lấy thòng mà ở ban thòng mà đà lấy xài dương ban và bài viết thì chỉ lấy chẳng cái này ní cứ dương và chẹp thập thai dương bị châu ban là lấy tê bây dương bị châu cài bị lấy cứ bị r hơi còn ta bây giờ tôi xây thòng mà đà chứ đó thằng này từng là bị châu nó mình tha lên tha so với châu châu từng bàn tay vi bằng bài chia so từng bằng bài chia string từng nhưng trong bị châu lấy cốt lấy tu phía mấy cái này thế cho tôi không thay là nó sẽ toàn lại nè tỏ ở lấy dân tự thì họ mà thèm tiền nhóm cho ai kê với ca bị châu lấy đại bột đọt thì bán thế cho nhóm tất cả print là style mình mất đã tham sang mấy chân mắt sáng cứ bột lấy bố họ bột thế chẳng có mà tiết những ai kê với cả input nhưng mà tham number muốn smile chỉ mùi cho cái châu lấy cho bây giờ là input thòng đa nhé và châu tới vừa bảy chia so hay chẳng thì mũi này nó khi tất cả chạy thay sang tham châu chỉ phải kể nhưng mà châu chỉ lấy ở trên nó lấy code integer int mà input ok tao mà tiết đã cái này phải thay input kể như là thay input number one ok cha cho làm bật chẳng nhóm tất cả copy chưa xem đón tiền đồ bị number one thì chỉ number two ok ta phần nắng chẳng những ai phải cả input ban là ra ăn sạc màn tình nữa ok mùi ok những ai phải châu bán đó chẳng có nòng mà dưỡng bây giờ châu tới khi vô lấy từng pí nó cứ bột và châu khía ok chẳng bột và châu khía dương ai thang total muối nhẹ đã thay nhẹ total smile cho mùi nắng number one bột cho mùi nắng number thủ đã chân các bạn cứ có chưa xây bên trái xây chai vô mong của bạn này đó xây chai chân mong vô của bạn này thế nhưng tất cả print là mấy tất cả lại cái chia output thế như là tha gì sao này ấy chẳng thì mua nhưng đã tha print đã nhắm ra format string sang format string full xây chiến này chẳng thì mua em chân vô là cái châu của mát cứ lại nít tranh lệch và năng lực kia chắc như là tha number one đó bố chỉ mùi nắng number two smart ok số tha bố tới chơi đi ra nữa nợ ghê ở lớn xa ra nó chơi nhớ chưa number one là định muối number two là định pì bông chơi lịch muối bố định pì cho nên đi ra khen đi bố kia cái này đi qua đây đã tầm nàng hai tuần này tê việc bao nhiêu bố kia tê khi nhà bố kia tuần này hết tao tha chạy number one thấy bố chỉ mùi number two vậy nó bạn bố lấy cao đó bây giờ tôi xem chết giờ lại bố qua đây chẳng cho bố ca thương mày những thái mang tích chuyện đó number one bố cho mùi nữa number two ok bắn đăng máu clear mang tích nó đặt ran bông number one đọc number two một pay bố trên kia đọc bông pay mà sản sập hết chẳng đọc ní khi mau lại nè về cái bị trôi đọc nó chung không number one thôi mà cái này nè hết khi mà lại đọc ấy nhà bông cái chiếc lại thì chúng ta xây nè và tao mà tiếp cái trâu lên mà pay ba thằng này nè ba thằng lại nè store tục lại nè chẳng lại nó cái chung một lại nè chẳng dương mang lên mà nè lấy mà pay hay nhà smart chúng ta xây là ngày hay và tao mà tiếp lấy sam sắp ban mau phí number one bông cho mình number two thì dùng cái trâu này number one bông cho mình number two chẳng bán lấy sản sập ok chẳng này đó thì ai phơi xem thiết bản bột đỏ con chay bàn ta còn ok tao chẳng dương tỏ một tiết mũi tiết nhóm trang gì ta tông từ năng ca price cho mùi năng get pass ok get pass chẳng gặp ta get pass ta get pass cái chi ấy hay cái việc không cồm nó ấy út ho than này ta có khía price cho mùi năng terminal rồi có console rồi bỏ lên nói chỉ có ấy mũi này ta có nên ta cả login á sudo chẳng bây giờ dương đại password cứ dương cùng bài password điện ok mở khơi đi chẳng lại những ai trong Python như ai ta chỉ muốn năng nhiệt khá là mấy phơi đôi chẳng bàn đi kia ok ta
អូថាខ្ញុំមាន username ជាមួយនឹង password ចឹង username យើងអាចវាយទៅមើលឃើញឥឡូវយើងធ្វើឲ្យមើលសិន username ស្មើជាមួយទៅនឹង input ចេញថា username អូខេ password ស្មើជាមួយទៅនឹង input អូខេ input password អញ្ចឹង password យើងអត់ប្រកាសថាជាលេខឬក៏អក្សរទេណាអ្នកខ្លះអាចដាក់លេខអក្សរអញ្ចឹងយើងអាចប្របាយវាទៅជាលេខបានទេព្រោះអ្នកបញ្ចូលគាត់ចំកាត់ដាក់លេខចំកាត់ដាក់អក្សរអញ្ចឹងធ្វើមិនប្របាយទៅជាអក្សរទាំងអស់អញ្ចឹងប្របាយទៅជាអក្សរមិនដាក់ច្រើនតែ input ប្រមាណប៉ុណ្ណឹងទៅវាប្របាយទៅជាអក្សរហើយតោះ print ដាក់ថា username អូខេ username print password អូខេដាក់ថាតោះប៉ុណ្្នឹងមកជាងយើងទៅការ៉ានណានេះយើង input output ធម្មតាដាក់ថា admin 1 2 3ហើយអត់អញ្ចឹង username password ប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការបញ្ចូល username ប៉ុន្តែដល់ពេល password ដល់ពេលយើងកំពុងវាយគឺអ្នកមិនថាអ្នកផ្សេងឬក៏យើងនេះយើងអាចមើលទៅលើ screen ហ្នឹងគឺយើងមើលអត់ឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ជាមួយរបស់មួយឈ្មោះថា get pass អូខេអញ្ចឹង get pass ទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការ import ជាមួយនឹង get pass គេហៅថា import module get pass អញ្ចឹង import ទាំងមក get pass អូខេអញ្ចឹងពេលយើង import ចឹងហើយតែយើងប្រើវាដោយរបៀបណាឥឡូវខ្ញុំលុបចោលទៅថ្មីកុំឲ្យអ្នកទាំងគ្នាវែងអញ្ចឹង username យើង input ធម្មតាណាដល់ពេល password យើងចង់ពេលដែលយើងកំពុងវាយទៅយើងអាចមើលឃើញទេអញ្ចឹងយើងប្រើ get pass បែបនេះ password ស្មើជាមួយនឹង get pass ដកទៅកាន់ get pass ខែកន្លែងនេះយើងបញ្ចូលមក input password អូខេតោះយើងធ្វើការអានេះដាក់ print result ហើយយើង print ស្រួលមើលតិចស្រួលមើលទាំងអស់គ្នា result អូខេបន្តទៀតយើងធ្វើការ print username អូខេគេមានមួយបើថា username របស់ខ្ញុំហ្នឹង print password អូខេខ្ញុំដាក់ថា password គេតោះប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើការ run ណាពងចនឥឡូវយើងដាក់ password admin 1 2 3ឥឡូវខ្ញុំពងវាយ password នេះអូខេយើងមើលអត់ឃើញទេឥឡូវ enter ពងហើយអត់ password ចេញមកអញ្ចឹង get pass ថាប្រយោជន៍វាគឺអាចយើងប្រើអញ្ចឹងបានណាពេលដែលយើងកំពុងទៅវាយគឺយើងអាចមើលឃើញបានទេអូខេដើម្បីលាក់នៅពេលដែលគេមកឈប់ក្រោយខ្នងយើងគេមើល screen របស់យើងក៏គេអត់ឃើញដែរតោះហើយ username ដាក់ថ្មីមក admin ឥឡូវខ្ញុំដាក់ថា admin 1 2 3អូខេខ្ញុំពងវាយតែមើលអត់ឃើញនេះមកទៅណៃចឹងនេះតើតនឹងការប្រើប្រាស់ការ input output ហើយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង get pass បន្តិចហេចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមតែអ្នកនរគ្នានឹងយល់តើនឹងវីដេអូមួយនេះតែនិយាយតើនឹងការ input output នៅក្នុង Python របស់យើងចឹងបើសិនជាមានចម្ងល់មានបញ្ហាអីអាចឆាត់សួរខ្ញុំបានចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបបើសិនជាពេលខ្ញុំតំណែងអូខេចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ